Selamat datang di channel YouTube Lukman Komedi. Gak usah banyak gocekan, langsung saja ke videonya. Let's go. Hahaha. Punjak du siapa Ranil punjak naya? Ya, mak berak. Cewek Ria boleh sini punjan. Minta APC boleh Ria. Kira tadi binin ko lah minta APC malolo. Dulu nala minta kutang lah lemak. Berak lopot malolo dah minta APC boleh lo. Halo. Apa? Ada jalan ya. Tina lu yang Cino abang berak minta PC malolong kok. Alah kau tak ada olena ada kiri abang nah. Abang tak ada tidak bini kau tak ada apa ki berak di pengsabangan mak berak minta PC malolong. Tindak kilah. Ambung kok nyimpen nah saya kebaya. Jangan minta selok 100 gram jan. Iya, ambu cek berak minta PC malolo. Engkau tak tingkong siya lako. Alako berang alat terap-teramian ngare ban. Ya, maba anjir ya. Iya dah tindak kila. Mau berak PC 10.000 beda. Gitu, nak mau tanda lah. Iyalah. Engkau emok ki. Antara ke kantor ki. Antara kantor ke ya saban kemarin. Iyalah ya. Berak minta PC malolo kata dia. Tak mau ditibinin kok nyaman. Ya, kok tak tapak apaan? Kita tak tapak apaan lah ngabiak 10 juta. Ya, mak berak. Siapa boleh nelpon dia aja. Nggak dia mau deti pacar malolo dia, cara pacaran lah. Halo. Apa bebek? Hah? Abang? Minta kan kok rasanya tora bakna. Ya minta kapak. Nah mak minta kan kok bakna. Kita rasi binin kok ba. Enjak. Ba. Cenua engkau si majara sing bakna petuk. Latina iyalah minta putus. Mak berang kok maban. Ba enggak sendi otak mangkok soro majar. Ya sayang bolan gabak nah sayang berak minta PC malolo wan magabajaran bangkrut ngoreban ya berak yalah bulang wemo bye mak berak si buru minta PC Arya minta bajari ka bang mak berak mau nemu bayar ajan ya tak laten putus siap bingok nyari janda boy. Kata beremah pojok di cara lu Nindi nak rapi lah tandi rokok pese kare berempat lah ya kartu berak kartu bode kartu sehat kartu Indonesia Pintar ya bode mandiri Britama bila anu tadi pesen ya yang bujang nggak dia cek banyak pacar lagi mas matompes pas tak mau abinia mas pas tadi sekali pesen gua ada demam ya lah dia bode ya masih ya udah lemai buka pina deki kabel kopi cup 1000 pas rokok salincer roti 1000 nyaman jadi lah kemarin di badan kan erosorua kemarin ya nak kan kita datang ya bah apa dia Om Lukman entar nak lu pilih lah Om
Bah, bersaki beremah matan. Ya kelak lah. Usah Om, kau tanya. Diberi kalau ada. Ya ki buruk yang bari ya ada enggak. Bandiri di mah. Ya, nyari kaca. Tak ada mujuk. Cak ada di mana? Tahu enggak kelak kancan masih main cek temur kelak masih dan. Tak tahu je tadi kaca sekali mau je. Bah, ada putus lolo anak. Mikir apa lah? Bininja kan. Bah, enggak mikir anu kok. Apa pacar minta besi malolo kan kok. Minta besi malolo lah, minta kelak. Ilpun wajar bangga yang kok. Enggak kan kita abini, masa ilai bojarna bingkok. Nyari boleh selain. Apa? Nyari boleh putusin. Iya, nyari apa deh? Iya, boy. Tak kau tahu genda, iwang kok ada lari karen lawan. Paling bantu je terus kabun. Si, mak berapot lapot bana. Engkau takkan ada kena cewek mani betul ana. Ya. Beremah ya. Benda ni mikir. Jalan dia. Bah. Apa jarang kor apa putus apa tina apa beremah arwah. Putus nyari selain. Si sadeki siapa senda ka ba? Senda kangkok bas. Bada wajib sakon kancat. Iya. Un bada nyeraki tante radan. Iyalah. Iya teki tepak kanyai wana. Iya, mampir tepak kan bambang bisa bagi kangkok. Kenyaman. Apa? Kenyaman. Saya tepak bayar radan apa teki kan bambang bawan. Iya marah boleh bengkat tak sengendak nak kabun. Sia, nyeraki tante ra. Marah. Apa nyaman deki mun oleh sukses paputus pacaran kok nyeraki sep kangkok wan. Pan gada lu. Minta apa kado wan? Berapa? Anu, 5,000 lah. Kita oleh kanan lah minta apa wana. Marah lah. Ya, mak berak. Anu bi apa nyaman ah? Laki jalan. Marah. Apa nyaman? Ya, saya kat bengalak 5,000 dia. Kok melaki minuman si 5,000 isa. Sosokan kare Pak Polo sambil danja sosokan ba na. Ya. Maren laki disa ba ya? Ya sana lah ba na. Kau jalan lalu ya. Ya sana lah. Assalamualaikum. Salam. Landi lah. Di simpenan. Mun pacaran Korea ini putus pada orang lain. Anu apa? Tante Naridan. Bisa deki intarna. Terus abi tadi dan bengkok mulia ujana Mesir ya. Berak. Ibu main hai pera lu. Ano si Maria? Ya, celok main. Ro, ulan lah pada rakan samain mai lah terus lu. Ayo. Ini mak. Ya, main. Ini rongkok. Ben je pesen di siapa? Om Lukman. Cara lem-lem. Om di ma. Aro ada jisa. Kok Main oro. jo? Main menuro. Main belakin jiwa warnanya mangkok menuro. Jalan menurut kau ntar kau. Mun barang gratis tak boleh apa je. Main. Kau main nak bila yo? Ya. Ben sengar kau yo. Ya, dah sengar kau. Mari dan soro-soro mak kita tuli datang ya. Kira mele mu amu berak minum macam tadi tak. Sehingga egala ka bibis senggolo. Burung mo sendara ka alin chula dan laki cewek ri. Pandang rada mari dan ra. Tabol berempat dia jana. Lasa tengah lemak dia. Parak mangrib dia mari dan ra. Lah. Bah, arwah Om Lukman berisa. Arwah paling nanti seorang Ridan doleng. Ridan rujak. Beberapa mai kadua na bergari dan dulu. Hui, ntar na bila ya kok. Om, apa dia wan? Wah, hari yang kok nanti Ridan, bon tak nangale Ridan. Guru, macam kanjana kok. Macam lem-lem, lakin jihu yang kanjana kok wan dulu.
traktir ya. Ay, aro pesen kok saya kedua. Benteng ate, nasara dia beli berapa? Berapa? Mau dia galak kapi sen. Ay, palang ridan jadi ya, Bu. Aro pesen pinang ko tindara kat bo. Banang kuan ridan apa? Guan huru. Sia. Guan ridan awani galak kap. Aro ban di ibon. Saya 1 juta lebih galak nih jelek nih emplong ngaro. Sia. Semua. Pak pelengar iya ridan jadi. Bu, palang jadi ya. Tak ada kapi beseng kok jadi. Bu, palang ridan. Dia bodohnya dah, katrok.